kalondoozi olondoola eyo nga twena bwe tulondoola eno londoola nga bwe tulondoola tutoleyo ebyo ebitukosa n'ebitwiza einoma mu kalondoozi londoola eyo gy'osula gy'okolera ne gy'obitira londoola mu kaseera kanaaka akalondoozi Kasereka kalondozi wano ku MBS Radio era chika naitano ne dulaye kwere sawa enonji ebiri edokuncho kwa lero kusa ebiri twida kubanga tufuna ebifulumire mu mpapula edama kobo kyagwawe kibuga kino ekyidinda kiremye mu nsonga ya kasasiro wale mu busoge yali atugemeera kati yali iganga ayibutiganga girengeterera terera okutola ku amagumba genge gebayiwa mu njira ebikaba iganga bokogera ku andi wenda kulaga no ebikaba tibika eriyoke nabise kujja kusaza road yawe batunda matoke ngamuna wayondo aye mpegano idinde yongere ku ngonga ebyali iganga bitambire bya ideno ebikaba byana bera bivere byagwa bwabugwe bucha tufuka site ekibuga ebigemagana n'ebikaba ate kubiriza abakyala batyame olunje bikaba bimugwira aho ngari kufumba ojo kuleka ubona ali kwisibu alo kuli abikaba bya luno mukagwa mwebwe kubereza ezebo muri kwogera no mulangira mulinda Saddam bulanga bwa yabusikina musumba yeso mulangira ayayayuya lero nasabire ku kumubaka tulicheyo yabayo faza byabulye ni basista aye nendo okubalondola ku kunti abantu abengiri basabwa mu bufumbo bw'kibazala kibenda kufumbirwa balekera okuwuliranga abafumbo nga balimbalima masolo okugeita abafumbo babayidagala awo kabiri ate olikuwaba olikulwana abanga obaba abulirewo nga tawulira musiga edimana tibyango ekyo kirekere bene bekigamako akaya yali asabire kuwamba ayinjo anti yakuba yasabire so tabitegera bireke ate balekera oku ekibemba era kubankumira yesebo mtumula mwana mtumula kila nange bakube ya kubogondeli bitukanja kalondozi wange ayirondo lebirimu ba olukundo bere tukulondo mwana akukobye kulondola ate kabiri alobye omusada era inde bitukanja yokunsonga yange kulondola nukulondola abantu baliko kuuma abantu nandi kokunta kubata no lingira ngata nabakumire omukulu olujingo batako kumwita omuleza wa Katonda so batandike kulumba imu abantu abulamu makulu babera ito ngagawidi abo bakubera itabo abo none abantu bahereza Katonda so ezo kintu kikumusha nisumukawa okuva sobirwe yafa teka aliyo muntu gwenkoba nti azira mu makulu ensi yona yagegengera musada mulalo oyo yayo mutemu wali yes sir none ko isokuwa bukuku owebukuku kukula wale tuweleze nkale ayeko wajamii tosoboka kaje mukulondola abaze kulondola abantu baja kunimbe bava kubira nabataka kufuna abantu omuntu yava kumala mu bicho kubanja agundi kirikiti asigala ku ngani ko tacharwa wansi ko kubagunja asige na kanali atakaje bakaje omuso eriyo olenga abaira apolina ku obuzibu bwo ngako batindi mulinda kulumbe baba bali kubakoba wanje muna agemera akazinda ala kale blood akaye first mumozi bugweri yes owe mumozi kama niko ntula kavubuka bana kile kwege magama mwaka guno omuyaka tukole tukoto yakuba bulungi eyo kuye bintu by'abantu jakufira bwerere baba okay ebintu by'abantu mulibirya mutya baida bwa musenta aho nga batanga kuiba bintu by'abantu ayembuzi wantidivwawo oku embuzi yabo n'omwiri yona yabaho yamuli gwe tunagema ku bidamu kawabo kawo wanje ono omulangira kirasana kubera nzuza district yes sir mbali kulandola ekigira kyetu kine bwebulo fakara na mukoge kibayiri kitya babe ebikonko biri mukabale kebetakana nkamba enderi emotoka yabale kusula mu abantu baba kujata bikado bambi eso baba kale kiko bako chairman wa Foita nukagoda lero yabulira ku district indine turapita ediri mengudo yansikeza ku district mbaye ndoza ku district ye mwamuta makolere wawandi mumute mu parliament mumulire mumute mu parliament mumulire nge Kampala omudogombya oliyo kakaira ndo kirundo okuvuye bugweri yes sebo
Kana buli muntu yena asabire pastor Bujingo awone. Pastor Bujingo mula mwino. Musaddha mwene azira kuwaire okoba cheka ngo kyonka. Mutambule abantu basimbe emiti. Kodi mwaito. Basimbe omuti in fact the district ekole ordinance. Bana abagisimba mubogerera bo. Miye bayenda basimbe emiti mikali tunsi. Kudo kudabula mwasanjala ku main road. Asimbe emiti bana mu muki bu compound kyemoro kadi kuyolobolo kada ageda abengira mu mayumba. Asimbe emiti ba barriers. Tosobola kufuna bubembe ngobo niyo kabaka liko tikada yoroboloka irewe. Ifo musimbi wa ifo banti baba mwogerera bubi. Musadda twalina n'ekibiina bakyeta Buddha Busoga Buddha kyali wo abavuga weyigange yabamweta musibuko emisiramu andi yata nkokola gino emirimu gye mukola kyova kire yakiva ku amaani gake yayiramu bino kabiri ate nga kire kyali kyambayi n'ensoku okusinga ku kino aye n'abantu mulanyo nansoni okureactinga muko principally bw'oba twayikirizagana n'eidiini lindi ebikolebwayo bw'oba tobitegera tobikomenti ekyo tukireka ekyediini katoka ni mulwanyi olwo omuvubuka kiri kyayogeire olwokubanga bafather tibafumbirwa tibasobola kuwa guidance mpegana obuzibu obuliwo oli butegeera ali kyogera kuwa ediini eyo baida kufuna bubi ola kwesimu ako binasabire ku anti aye ali commentinga ku kino oli wa ediini ere enda uleri ndala tiri nzira gwendi kuwagira ndi kwenda to put things right ng'omuntu omutegevu wazira muntu yagebwa buyinza kukutegeera kwa mwini ige byotategeera kaito bikomentinga ku mulwanyi kiringo lwano mulwanyi osobola commentinga ku byabasawo bekina andi begana entegeera yeneyo yale inze forward then iwe entegeera yo kuntegeera ye yandawulo so abantu baife oidi ba abogezi ababuulirira abantu kunfuna ni kunkulakulana abasinga nga baavu kyenda ku buli kikumi baavu aye nga omuntu abawuliriza ebigambo asobola otolamu ye yagayigawala yerabira nole yamukobokola so olokubanga ayina mukubo ya time obusobola okuba ku ready ya proge idini ya iramba bityo nze tijja kuikirizagana abantu bataka